Kuat lada kapor pek nang pang. Lani ka OPD hapor randa ka CAC ka dena do kapor. Shpo baji mestap adu kapor shpo baji mensengi. Hendai ki pat ba ke beli dawai na ketika jaka sumar kili tu bagi doktor. Ki wana adu kapor kat baji ka westang ba adu kapor kat ada baji kat ba. Ya kapor ma penkot pat ki penkot betik akapor shpo baji. Haka bedi bukan ki uat ki pat ba nak kalian jaka seng samla rani kor. Hapor ka jeng lam jo vice president usamna Andi Marwen. Kemjuru kaseng KSU Ranikar Circle. Kali iban jurip ia kali jaga sumar berkalap shisha. Menyakan dua ipak bar bawa Dr. Wan Slam. Kini kiseng kali tu baka daw ka jengwan Slam jauh doktor ki babun ki ipak bar kira bersyong di ki bun kenta apa hospital. Pat kemjuru ki bun ki bona jengai teng-teng ki li final klam dia kedua setia. Ya ki bor man ai lak jauh sumar. Wala lawan dagi jaga ki berjengai. Nakal yang ki dekat bagi lam jauh ki atli kiseng. Mentang bagi menjurip an pe idal jang khidmat ban syam bagi jeng bagi pajak kendu hakan ni ka community health center andai ka li kendu mahmat ubau doktor ubau pe akan ni ka hospital ban keli ki ka ikadau bagi muslim syakan ni ka jaka sumar Skenta perwan Kong poi yong lap yong poi noi hapo CC ka yong wan slam doktor kadi terkatas noi ne la bonsin la bonsin kisi wan chawan en porwat arbije en kapor kawan karwai beje karwai steng bro en por re yang wan doktor de man kapor de re terkata to anti itu yame hospital yame doktor kina baje atai खाली रोज आज ना लेट ना रोज ऐसा होता डेली लेट आ रहा है 12 बजे कभी 11 बजे 11:30 बजे से आ रहा है कभी 1 बजे भी नहीं मिल रहा है हम लोग डॉक्टर को siapa dari keluar tapi support inisial doktor itu sama melibatkan sejak lalu kita sama dengan wilayah kita di negeri kasih tentangnya maka dia kasih kamu yang berasa nama kita tapi saya yang malas dia kita kata ke angus dia maka pilih yang kita ini sesuai bayar bisa kata atau uang kerja sudah baik ini uang kerja kerja kita kelas ibu tapi jadi benar tapi kata semua itu bisa Ray bahas dia pada sini sudah masuk. Habis ini pun dia buat ini sudah berbaik dah. Ya, tambah dia tu, memang tu ada sesuatu. Jadi tiga ada ni. Buat kita buat kedua biji Kristen betul ni program. Kalau stay dah masuk. Kalau ini siapa ni? Ya, kedua Kristen. Ini kamu tak nak musuh apa? Ada musuh pun biru. Ada musuh. Kata tu apa? Pada buat Kristen ada berdiri di mana pada. Ini di kata kasong sa pernah bukti ni kapor pada bantli pada kapor bantli ke David Spogaji Spogaji bantli beli pat tuan tu Iwan berbicara lawan lalu misalnya tu ibu doktor Sim doktor Sim ni mau asal dah pakai ni tengah tahu apa tuan pelak dia tak dari kaju mangkapor dalam pada KSU dan koordinat kita sempat ngelawan pansaki wan pai dalam jam khidmat dari KSU dan kor alor kajing bon kinongpang di baca wan ut man kapor ba kajing wan slam di doktor hani po CC ba wan song OPD man kapor ki wan marapo di sanjut po des kila di bu ba ada bu ba 10 baje di bandon apa ka OPD lebar kataru hani po Spogaji ki bang don ko OPD ndrai mala kata ki si wan palak ya ka khabui steng kat arbje baru ko muni kinongpang kila ada klim ta ba kila itu kajing sya ta ndai syu tangka kai sen ndai la bon sen kajing lap jungi jong kaseng rekat isi semas nongru dai mata dala jong mat ni alap ba kila wan palak ya ka Spogaji ka si baje ya ka khabui baje mata kilawan pelak dia kasi beje dan ladang jumi di situasi ni tentu dia ka offside dia chance bas ubah bantu klarlem bagi ni ki kam ba kajing le arsap kajing le
palat yang gini ki doktor ba mendai syuk tang tai sen la dandu musuan la arsne masne musuan maka jingwan wan gini ki doktor por OPD ki wan baik palat ya ka kadoi biji seneng lemdai tang kataru nai ngila la bun baki staff ni posisi ru bun staff kumki cukidar kumki ward boy yang ni bun machu shu ya buat ingkar por duty ru